Nakon naših gostiju iz Borske Slatine pozdravit ćemo najmlađe učesnike ovogodišnjeg Ilindanskog sabora. Iz obližnjeg Grackova dolazi nam Kulturno-umetničko društvo Gradec, koji postoji još od 1948. godine i poslednjih 20 godina domaćin je međuokružne smotre Dečijeg narodnog stvaralištva DENS. Danas broje više od 50 polaznika u više sekcija. Večeras će nam se predstaviti folklorni ansambl koji će nam odigrati nekoliko kola, od kojih će se posebno istaći kolo Lomski. Uživajte!